بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. دكم رجمو جتابو القول السديد في بيان مقاصد التوحيد تركاري قصوان المرجان ويتقى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. uyu n'umuryango ugaragaza ko umuntu uzatunganya imyemerere ye n'imyizerere ye ya tawhid akagira tawhid ya nyayo azinjira muri aljanna atabaruriye ibikorwa yakoze. Hari icyo nkomeza gusobanura ngendeye kuri iki gitabo twifashisha cy'umumenyi ariwe Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullah al-Mufassir wapfuye mu mwaka w'igihumbi 1376 wa Hijriya. muri iriya hadith ariyo turi gusobanura hadith ya Ibn Abbas radiyallahu anhu atubwira ko hari umubare w'abantu ibihumbi bigera kuri 70 bazinjira mu ijuru ku munsi w'imperuka batabaruriye ibikorwa bakoze nta n'igihano bahuye nacyo. Mu gusobanura iyi hadith harimo ijambo ngo 70,000 abantu bagera kuri ibihumbi 70. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yeretswe yeretswe abantu batandukanye bagiye babaho ku isi, yerekwa n'intumwa ubwo yagiye mu rugendo rwo gutembera ku ijuru rwa Isra wal Mi'raj. Yabonye abantu benshi bari kumwe n'intumwa yabo. Muri abo bantu benshi ngo harimo ibihumbi 70 muri bo bazinjira mu ijuru batabaruriye ibikorwa bakoze. Abwirwa yuko abo ngabo ari abantu be, abo ni abantu b'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uwo ni umugisha Imana yahaye no umma itigeze ihereza umma iyo ariyo yose. Ni umugisha Imana yaduhaye twebwe abantu b'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari icyo umwanditsi avuga kuri icyo kintu, aravuga ati fi hada, kuri ibi ngibi dalilun, harimo ikimenyetso cyangwa se gihamya ala afdaliyati al-ummati al-islamiyya. Harimo gihamya cyangwa se harimo ikimenyetso kigaragaza ubwiza bwa umma ifite ubuislamu, bw'abantu bafite ubuislamu. وأنهم أكثر الأمم تابعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم. هارموكو إي أمة abantu b'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nibo bantu bazaba ari benshi bakurikiye intumwa yabo kuruta abandi babayeho mbere y'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisobanuye ngo kuva ku ntumwa y'Imana Nuh kugera ku ntumwa Muhammad ariyo ya nyuma, nta ntumwa y'Imana nimwe yaje hano ku isi ngo ikurikirwe n'abantu benshi nk'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأن هؤلاء 70 حققوا التوحيد أكمل وأتم تحقيق. muri ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muri aba bantu b'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bazaza ku munsi w'imperuka rero, muri bo bano ibihumbi 70 bazajya mu ijuru batabaruriwe, ibizabaranga niki? haqqaqu at-tawhid, bagerageje gushimangira imyemerere yabo barayitunganya neza. akmal wa atam تحقيق mu buryo mbese bwuzuye. ومن فضل الله على النبي صلى الله عليه وسلم وأمته أن جعل مع كل 1000 70,000 آخرين. يا سبحان الله. no mu mpuhwe z'Imana n'ingabire z'Imana kuri iyi umma, uburyo Imana idukunda nuko aba bantu ibihumbi 70 bavugwa muri iyi hadith bazajya mu ijuru batabaruriwe muri ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kuri buri bantu igihumbi Imana izajya ibongezaho ibindi ibihumbi 70. yani ma'a kulli 1000, kuri buri bantu igihumbi 70,000 akharin, Mwenyezi Mungu azajya yongezaho ibindi ibihumbi 70. Nivuga ngo niba ari abantu ibihumbi 70, buri gihumbi Imana izajya cyongezaho ibihumbi 70, ikindi gihumbi Imana icyongezaho ibihumbi 70 kugeza bose barangiye, hanyuma bajye muri aljanna. Urumva ubwinshi bw'aba bantu kubera tawhid. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam muri hadith aratubwira ngo fastazattu rabbi, nasabye Imana yanjye yuko yanyongerera. Nuvanga Imana yansezeranyije ko muri umma yanjye mu bantu banjye hazavamo ibihumbi 70 bazajya mu ijuru batabaruriye ibikorwa bakoze nta n'igihano babonye ku munsi w'imperuka. Nsaba Imana ko abo bantu yabanyongerezaho abandi.
yanyongerera umubare. Fazadani, imana iranyongerera. Ma'a kulli alifin, kuri buri bantu igihumbi 70,000, imana yanyongereye abandi ibihumbi 70 bazajya mu ijuru batabaruriwe. Akhrajahu Ahmad, hadith yakirina al-Imam Ahmad ndetse na Abu Ya'la rahimahullah yarayakiriye. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح, الحافظ ابن حجر rahimahullah mu gitabo cye Fathul Bari nawe aravuga ngo wasanaduhu jayyid, ifite uruhererekane rwiza rudafite ikibazo. Ibiro ni bikwereka ko iyi umma ifite imigisha. Abantu b'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam baje ku gihe cya Mutume sallallahu alaihi wasallam n'abazaza nyuma yo kuzigeza ku munsi w'imperuka, dufite umugisha abandi babayeho kera batabonye. Niyo umma yonyine yahawe umugisha wo kuzakurwamo abantu ibihumbi 70 bazajya mu ijuru batabaruriwe, no kuri buri bantu igihumbi muri abo bantu ibihumbi 70 bazajya bongerwaho ibihumbi 70. Ya subhanallah, nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min haula. Sayimana ko yadushyira muri abo ngabo. Naam, no mu indi hadith المهم صلى الله عليه وسلم رفقا وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000. إيمانا yanjye yansezeranyije ko izampa amahirwe ku munsi w'imperuka muri umma yanjye, mu bantu banjye, ko hazabamo abantu ibihumbi 70 bazajya mu ijuru. Kuri buri bantu igihumbi hongerweho ibindi ibihumbi 70. La hisaba alayhim wala adhaba, batazigera bahura n'ibarura, batazigera bahura n'igihano icyo ari cyo cyose. umva kuri hadith irangira subhanallah, wa 3 hathayatin min hathayati rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar. wa 3 hathayatin min hathayati rabbi. Ijambo al-hathayat no bwinshi bw'ijambo al-hathiya. حثيات الجنب ودي مثلثة جمع حثية نبقيش بجنب حثية. والحثية والحثوة يستعمل فيما يعطيه الإنسان بكفيه دفعة واحدة من غير وزن وتقدير. ووندي جنب الحثية مريم الويتشارب رونا أجي قوم المشري وقيتو يورا نمشيا وبيري مفوق وقشيرا مقيتو يورا وقيتو مهيرز ودبيمني وتجزت nina ko Imana izabigenza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngo azakoresha ibiganza bye bibiri anayore muri ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wundi mubare ngo awongeze kuri ba bantu yahaye intumwa y'Imana bazajya mu ijuru, abikora inshuro zigera kuri 3, ibiganza bitatu. Allahu akbar, ibiganza bigera kuri 3. Ndagira ngo murebe uyu mubare ukuntu uyu mubare ari mwinshi. Ubundi ariko mu ikiganza cy'Imana subhanallah, hari abatazi ikiganza cy'Imana ubunini bwacyo. Baratubwira ngo ku munsi w'imperuka Mwenyezi Mungu azafata, turi kumwe, ibirere byose abishyire ku rutoki rumwe. Muri hadith imisozi yose n'amabuye abishyire ku rundi rutoki, imisozi yose ibaho yose, amazi yose n'ibimera byose ku rundi rutoki, ibindi biremwa byose, abantu bose ku rundi rutoki, n'ibindi biremwa byose ku rundi rutoki. Uri kumva urutoki rwa Allah rwonyine, wibaza ikiganza cy'Imana. Ubwabyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baratubwira ati muri hadith, Allah Subhanahu wa Ta'ala afite isi zose n'amajuru yose mu kiganza cye kimwe. Icyo ni ikiganza cy'Imana. Wibaza icyo kiganza azayoresha mu bantu b'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayoremo inshuro zigera kuri 3 n'ibiganza kandi byombi bibiri, nabo bashyire muri aljanna, nta barura, nta niki, nta n'igihano. Allahu akbar. قال المباركفوري عند شرحه لحديث أبي أمامة، المباركفوري رحمه الله يعني شو يفوز كل حديثي كل جنب 3 حثيات. ni byangi byo dusobanuye nyine ni kwa kundi umuntu ashobora gutanga akayora nko mu bintu, ibiganza byombi bibiri wabifunze ukayora nko mu muceri cyangwa mu sukari, nicyo bita hathiya. Hathiyati rero 3 hathiyati rero ni inshuro 3 na Mwenyezi Mungu azayora atanga. قال ابن القيم رحمه الله، ابن القيم رحمه الله ravuga ngo ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع ورودا متنوعا متصرفا فيه مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقة، على أنها يد حقيقة من الإمساك والطي والقبض والبسط والمصافحة والحثيات. ابن القيم رحمه الله كأنه يرد على المنكرين، ni nk'ari gusubiza babandi bapinga ko Imana ifite ibiganza.
hari abavuga ngo uvuze ngo Imana ifite ibiganza wigereranyije n'abantu, la twe izi sifa zose tuzivuga ku Mana kandi min ghairi tashbih, tutayigereranyije n'abantu, kuko Imana iteye ukwayo. Iyo tubwiye ngo Imana ifite amaso irayafite, ariko ntabwo byemeye kuyigereranya n'abantu. Iyo tubwiye ngo Imana ifite akaboko iragafite, ariko ntigasa nk'iki kiremwe icyo ari cyo cyose. Walidhalik Ibn al-Qayyim rahimahullah aratubwira ngo haje dalili nyinshi, gihamya nyinshi zirenga 100 muri Qur'ani no muri sunna no mu magambo y'abasahaba n'abatabi'in agaragaza yuko Mwenyezi Mungu afite ibiganza, ariko ntibyemeye gusanisha ibiganza bya Allah ku biganza by'iki byacu twebwe abantu bavandimwe b'Islam. Al-muhimmu rero iyi hadith irakwereka ubwinshi bw'abantu b'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bazajya mu ijuru. Hari indi hadithi ntibuka neza ivuga ko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala muri umma azinjiza muri ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nuvuga ngo isafa zizaba ziri mu ijuru, isafa imirongo izaba iri mu ijuru, abantu binjiye mu ijuru, niba ari imirongo igera ku 100, 80 muri yo izaba iriho abantu bavuye muri ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kikwereka byinshi bw'abantu b'iyi ummati Muhammad bazajya mu ijuru. Ariko mahadhalik hamwe n'ibyo byose umuriro uzinjirwamo n'abantu benshi kuruta bazajya mu ijuru, muri in general, muri rusange, kubera ko abasuzugura Imana igihe cyose burya nibo benshi kuruta bagira gute abayumvira. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yadushyira mu bumvira Allah subhanahu wa ta'ala, ntadushyire muri babandi basuzugura Allah subhanahu wa ta'ala. طيب فإن تحقيق التوحيد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رافقا ngo تحقيق التوحيد gushimangira التوحيد تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغر. n'uburyo umuntu agomba gusukuramo aqida ye, imyemerera akayisukura akayigira nziza akayikuramo shirki nkuru n'intoya. wa min al-bid'a al-qawliyya wal bid'a al-fi'liyya, akayikuramo bid'ati zose ibihimbano, yaba ari ibihimbano bijyanye n'imvugo, yaba ari ibihimbano bijyanye n'ibikorwa, ukirinda guhimba mu dini y'Imana. wa min al-ma'asi, ukanirinda ibyaha. ubundi iyo niyo tahqiq at-tawhid. uko niko tawhid y'umuntu munayisukura kanayitunganya, uko niko tawhid y'umuntu munayisukura akagira gute akanayitunganya. Hari imvugo ya Al-Hasan al-Basri rahimahullah nitiriye n'iri somo. Iri somo narigise ngo ntago iman ari ukwitaka, nta nubwo ari amagambo, ahubwo ni ibikorwa. Ahubwo ni iki? Ni ibikorwa. Iri jambo ahantu riva, Al-Hasan al-Basri rahimahullah Imana imugirimo yavuze iri jambo rikomeye cyane. Yaravuze ngo laysa al-imanu bitamanni, ntabwo iman ari ukwifuza, ntabwo iman ari ukugira gute, ari ukwifuza. Kwifuza tamanni, nuvuga ngo tamanni ni nko kuvuga umuntu yakwicara akavuga ati ndashaka kuzajya mu ijuru, ndashaka kuba ndi kumwe n'intumwa y'Imana, ariko wajya kureba ibyo akora ntaho bihuriye no kuba yahabwa ijuru. Ntabwo siyo, yani imani siyo matamaniyo, abaswahili niko bavuga. Ntabwo imani ari ugutamana, ari ukwifuza gusa, ndashaka ijuru, ndashaka firdausi. La, ni ukubikorera. laysa al-imanu bitamanni, ntabwo imani ari ukwifuza gusa biraho, wala bitahalli, nta nubwo ari ukwitaka, kwirwa witapatapa gusa witaka ngo sisi ndo ibe twebwe uratuzi, twebwe uzi ingofero nshajishije, twe twavukiye mu idini. La. Imani ntabwo ari ukwitaka, nta nubwo imani ari ukwifuza. La, walakin ma waqara fil qulub. Al-Hasan al-Basri rahimahullah ravuga ngo ahubwo iman ni cya kindi kiba cyaragiye mu mitima kigafatamo, tukibwirwa n'iki ko cyagiye mu mutima. wasaddaqatuhu al-a'mal, hanyuma noneho ibikorwa ukora nibyo bigaragaza yuko ya imani irimo. Nukuvuga ngo ni ikintu kijya mu mutima kikagaragarira mu bikorwa. Iman ni ikintu kijya mu mutima kikagaragarira mu bikorwa, si ukwifuza, si no kwitaka, ahubwo ni ikijya mu mutima kikagaragarira mu bikorwa. Naam, walidhalika rero Al-Hasan al-Basri amagambo yavuze arakomeye cyane. laysa al-imanu bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fil qulubi wa saddaqathu al-a'mal. Iman ntabwo ari kwifuza, si no kwitaka, ahubwo ni ikintu cyinjiye mu gituza kigaragarira mu bikorwa n'amagambo uvuga. Ariko iyi mvugo hari abayitirira intumwa y'Imana ko ari mutume wayivuze. La,
uramutse urebye mu gitabo iqtida'u al-ilmi al-amal igitabo cya al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah ku rupapuro rwa 56 bitahqiq al-Albani cyakorewe tahqiq na Sheikh al-Albani rahimahullah aravuga ngo wala yathbutu marfu'an ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Iyi mvugo ntabwo yigize ivugwa n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bal qala al-Albani 'an al-marfu' fi ad-da'if al-jami', ahubwo Sheikh al-Albani yagishyize mu gitabo cye da'if al-jami' avuga yuko ari mawdu'. uvuze ko mutumare wavuze aya magambo biba biri mawdu' makdhub al-kadhib al-mukhtalaq al-masnu' ubeshye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam byitavuze. Bityo rero iyi ni imvugo ya al-Hasan al-Basri, ntabwo ari imvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ariko igihari nuko n'ubundi iyi mvugo ijyanye n'ubundi n'inyigisho z'intumwa y'Imana. Al-imanu, al-Hasan al-Basri atubwira ngo iki? Laysa al-imanu bitamanni, iman so kwifuza kwicara aho ngo wifuze gusa ibyiza ushaka kubona ku Mana gusa kandi nta bikorwa ukora, la wala bitahalli, nta nubwo ari no kwitakataka, la walakin ma waqara fil qulubi wa saddaqathu al-a'mal. Ahubwo iman ni ibyinjira mu bituza bikagaragarira mu ki? Mu bikorwa byawe ukora bya buri munsi. Yutlaqu al-a'mal ala al-aqwal, mu rurimi rw'icyaro shavuga al-a'mal hakinjiramo n'iki? Na al-aqwal n'ibikorwa hakinjiramo n'iki? N'ibikorwa. Saba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yadushyira mu babasha gukorera ijuru bitari ukwitaka no kuvugavuga gusa kandi nta bikorwa. Fihi masail, muri iri somo rya turi gusobanura harimo masala ngira ngo tuganire hamwe zigera kuri zingahe? Zigera kuri 22. Al-mas'alatu al-ula, mas'ala ya mbere, ma'rifatu maratib an-nas fi at-tauhid. Kwanza iri somo dukuramo gusobanukirwa ibice by'abantu muri tauhid. Tauhid abantu bashaka kuyigira ari benshi ariko harimo ibice. Ahlu at-tauhid lahum maratib, lahum asnaf, bafite ibice, ntabwo bose bari ku rugero rureshya. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo wali kullin darajatun mimma amilu, na buri wari wese azashyirwa mu rwego bijyanye n'ibikorwa yagize gute yakoze. Abantu b'Abayisilamu ni benshi ariko ntabwo bose ku Mana bari ku rwego rumwe rwa tauhid. No muri tauhid abantu baratandukana bijyanye n'ibikorwa abantu bagira gute bakora. Igice cya mbere ni kihe muri bo kiri hejuru kuruta ibindi? Man yuhaqqiqu at-tauhid al-khalis al-kamil at-tam fayakunu min ulaika 70,000. Muri bo igice kiri hejuru kuruta ibindi ni babandi bazagira tauhid ya nyayo, imyemerere ya nyayo itarimo shirki, itarimo bid'a, itarimo ibihimbano, itarimo shirki yaba ari inkuru n'intoya, itarimo n'ibintu by'ibyaha bikurukuru. Abangaba bashobora kugira amahirwe yo kuzaba muri babandi 70,000 bazinjira mu ijuru batabaruriwe. Icyo ni igice cya mbere. As-sinfu ath-thani, igice cya kabiri, wa minhum man yunaqash wa yuhasab, harimo na babandi bazakorerwa icyo bita munaqasha. Munaqasha no kuvuga ngo ni ibarura. Ibarura ririmo ibice bibiri, hari ardu na munaqasha, tuzabyiga ariko insha Allah. Turi ku Islam. No kuvuga ngo muri bo igice cya kabiri harimo abazakoreshwa ibarura ku Mana babarurirwe, hatta idha qarrara Allah aw idha qarrarahu Allah bi dhunubihi ghafaraha lahu wa sataraha alayhi. Igice cya kabiri ni abantu bazabarurirwa bereka ibyaha bakoze, Imana ibimwemeza umuntu ko yabikoze na wabyemere, hanyuma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mubabarira mu gihe tinda kubabariye kandi naranaguhishiriye. Igice cya gatatu, wa minhum man yadkhulu an-nar, harimo igice kizinjira mu muriro. Wa minhum man yadkhulu an-nar, harimo n'igice kizinjira mu muriro, hatta idha tatahhara min dhunubi, kugeza ubwo umuntu azasukuka mu byaha bye abibabarirwe byose, kharaja wa dakhala al-janna, akurwe mu muriro ashyirwe mu ijuru. Vango uyu nawe ashaka kuba afite tauhid, ashaka kuba yaravuze la ilaha illa Allah gapfa ifite, ariko afite ibyaha bimugombera kwinjira mu muriro. Mathalan yariye riba, yariye riba cyangwa se ibindi byaha bituma abanza gushyirwa mu muriro ngo ahanwe, ariko akazakurwamo akajya mu ijuru nyuma. Icyo ni igice cya gatatu. Wa minhum, igice cya kane, harimo man yamkuthu fi an-nari ahqaban. Wa minhum, ni ukuvuga ngo harimo igice cya kane n'abantu bazaba mu muriro imyaka n'imyaka ariko bakagira aho bakawuvamo imyaka myinshi. Wa minhum man yakunu akhir man yakhruju min an-nar fayadkhulu al-janna. Igice cya gatanu ni nacyo cya nyuma, harimo babandi, harimo wa muntu uzava mu muriro ari we wa nyuma ariko nawe afite tauhid,
nkuko muri ya hadithi twize ubushize, hadithul bitaqa, hadithi ivuga umuntu uzava mu muriro nta gikorwa na kimwe cyiza afite yakoze uretse ko afite agakarita kanditseho la ilaha illa Allah, uretse ko kuba gusa yaravuze la ilaha illa Allah agapfa akirifite iryo jambo, nta shirka akoze. Uyu nguyu niyo yaba mu muriro azashaka kuzavamo ari we wanyuma uvuye mu muriro, ariko agahabwa ijuru kubera la ilaha illa Allah. Ibyo ni n'uburemere bw'iri jambo abayisilamu, umuntu agomba kumenya iri jambo agaciro karyo, akarangwa no kuririnda icyatuma aritakaza mu buzima bwe, bavandimwe bayisilamu. Naam. Bityo rero ibingibi biro bikeneye ko abantu bisobanukirwa ko ahlu tawhid cyangwa se ashabu tawhid, ahlu milla, ahlu ikhlas, abafite tawhid bose nabo ubwabo harimo asnaf. Ntabwo ariko bose bazahita bajya mu ijuru gusa, harimo bazinjira mu ijuru batabaruriwe, harimo bazabanza kubarurirwa bakababarirwa, harimo uzabarurirwa agahanyanwa mu muriro bijyanye n'ibyaha yakoze, harimo uzajya mu muriro akawumaramo imyaka myinshi ariko akawuvamo, harimo n'igice cya wa wundi uzava mu muriro ari we wanyuma uvuye mu muriro. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yadushyira muri abo beza bazajya mu ijuru batabanje no kunyura mu muriro, bazajya mu ijuru batabaruriwe igikorwa mu bikorwa bakoze. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.